Nalor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Mayalang pakyam ubala yoban khur artali kitak maksiar hakarensan yako peni doksa yakabalatip kumka Master and Miss East India Natural 2026 kabala long harangya Officers Colony Hall Assam. Mayalang pakyam ubadai ukhun jong uba planning do bat kakong stilda pakyam nakasnong Mentong West Giant Hills. Kanika rinsan yakob kadai ka way na kijia ko bodybuilding but fitness kabahe tamha India. Kabalatip kumka biggest natural bodybuilding and fitness championship Federation of India and Southeast Asia but kabalayo jing ithuru naka NITI ayuk jong ka sorkar pedeng. Ha kanika rinsan kidon hadu praspa khandai pinyongot kinong isem menta na kijela bapher jong kari India but umayalang pakyam ula jujob tengru ha kirinsan je khon bodybuilding ke bahe hapo kari India kinto bahaka Master and Miss India Natural Men's Physique but ka Master and Miss East India Zonal Bodybuilding and Model Championship kabala long ha Guwahati ha upanai rempang arja pun Rio. Ha ka Jacob kabala long ha ka arpau teregu jelio arja pun Rio. Mayalang ula job ya ka kerdan beningkong ha ka Jacob Master and Miss East India Natural Annual Zonal Title Championship on Natural Bodybuilding and Fitness. Ha ka kerdan bodybuilding ka ba 60 kg but ha ka arpau iterek ujelio arja pun Rio. Ula job yang ya ka kerdan beningkong Haka No Drug Fit Classic 2026 Annual National Pro Qualifier Championship on Natural Bodybuilding and Fitness Haka kerdan bodybuilding kaban 10 kilo. Nalor kata, umayalang pakyam ula yoru yaka pro card na Fit India Natural Bodybuilding and Fitness Federation kabala pelong yo kum upro athlete. Da kanika jingyo pro card mayalang ula sya jiet ban lej mikmat yaka ri India haka international level bodybuilding championship kaban salong. Wanukong do ingo ayo blai inga ngani ke cingcom keburom ro cho kamjo le kuble ya bat ke cingsangu nonta kim kesem yonga kodegar chan yonga lomba cingerap yang ki yang kecing krek yang kecing tak on competition dalam jole aku per kecing lalti yang kecing tak fitness aku play kerpang le nunta coach yang usa Dr. BD saya kenjing wa lucu irap yang kibenta aku per kecing tak wakanika kecing lalti yang kecing tak fitness kam jole bentai competition go per go rio ulai aman sket ka jingarap ko kro ta yonga ngapen pau ke jing sangu da kerchan ge nga lomba ki but ki ki nga man ki go penman nga yo poya chdo ko thong ke jing job lomba ni ke competition go per yo wan ra buram ai ka district ya ka kur gajak yong bat kam to ke jelah ro ko wi kecingnya to waka ni competition ko mangada layo te kecingnya to waka competition yang ni benai ko ngada layo lomba keterik ko arpa terik ko arwi terik yang nu benai ki competition ki wa man hite ha Assam Rangya Officer Colony Hall ko wa da organize the East India Natural Bodybuilding bat kamjo let's go ke competition go ikut ki ka No Drug Fit Classic Bodybuilding yang ka Fine Natural Bodybuilding of India. Ta kecing to wakani competition ka ngada po ya thong kecing job ko ngayo ya ka first place ka arpau terik ka arwi terik yo atli ki gold medal kecing to kecing ikun yang ngai ni competition ada yo ala ek prokat ko penman yang wow yo ku sekwi ka level ko angi international level ko nga do hap wo cha jit lai kun chaduk cha benta ko per yang ka kiri ko angi international level jing to competition ko nga don ra nama lang bayang nusnem hakaliu witerik benai yang benai February
mat kamjo yang citrik yang benai match ada yang nusnam da ya lately gold medal jinge to ka East India da gold medal but aga Master India Financial da artillery gold medal jinge to gani la war begini ki wa dangwan ma tu arpau arwitrik yang nu benai terang competition yang pa yang dusnam kajing ganongkong yang to hajing to kamada tipi ma kani ka sports ke yang man ko compare ni sport ni ba ong pi ite jing le ke yang le ke hayung dan hi te amba ite jing du nama hajing to gitar ki wa pen kam ni jing to ko ka exercise ong met yang jing to wa arma ke jing ko nga chama hantam ka jing support yang jing to ke jing lai yang chiki national level ke wanga ke jing pengkrek yang man ki jing pengkrek kodang MK ma ke jing support ke liang ke pisah ma ke jing support ke pun ke bentah ma ngana ke liang yang temat MK ma ke jing kerchan nadok na ki ma ki lok ki jor hantam ka sorkari ke yang ko pai khmat ko nang benta ka jing rap nang benta yang kwa ma ko ni chkhmat ko benta ko penyoi ma ka sap ko phong ko ame ta ne liang nga mo ki jing em chbon ha jing to ga te oi phi kamera ne pha jing lal yang mat jing luti ko jingai em kam ma ka jing karchan ko jing rap dengan ne liang nga karpat ma ne liang yang sarkar le yo pai khmat ko ye kam kwa em kam ni ki sap ki phong kwa ke jing to ka ni ka jing lai yang ida the bondly competition nga kam athletes nga da lai represent saya kami khalia benta per yang keri India yang katu da po ki national level ta em kam ba ga jing karchan yang PM chibun kita ge jing ma ta kwa au phai khmat pi che ki athletes ne bha yo begini kisngi ma kisngi ki wa MK misket uman kita ki professional jing to ta jing to we te mo sao dia mo idang sadin bha ge jing to wa ka te ka jing rap yang ke jing na ka liang yang sport tengah ne liang yang ta kerpat ya ki ma ki sport minister ya ki yo minister yang sport yang yo pai khmat che ki athletes ko wa ka sap ni ka phong ko wa yo pun pau le ho sa din ki jing to wa ka sport ne bha ni ka sport ko lai to man ko wan ra du ke ko man ko physically ndai ke rap ko man kerpang man ko ke ko man rap ko ka bormet ki yang rap ko ka jing chumpar khat yang rap ko le ik benta go per yang ka jing yang yo ki mat chai khia yo ka bor ma yo dang kham tam yo klan ke ka immune system yang jing to o ka met ka phat yang te dan hi jing ma dang bon chi bun pha em tang a kwa pun pai pi te to man go mat chwa ko nga chem sing ka jing em yang pokani ka message ko nga kwa nang menta ki ma yo pi ni ki sngi bon ki bru ki wa em ha la ki jong ki addiction ko angki ka jing karni tengah ka jing to gani em sema la ne van ra ni ko kubor nak benta gitu ki paramesim ki wa im ka jing karni sinong karni mot bon ki benta ka jing em bro em gu karni ha ka di ka bam ko man kam ki drugs di kiat di bang kam ter ma em na ki paramesim gu karni ong philang ba ka jing pulut por ong ki haki benta gum em toy ka jing em ki yo ki ya ka kejut depression ki anxiety ma ko ta jung jubur khat yang ki bro tengah haji liang yang te mot wan ra ip kan message ko wa kam gitu ki paramesim ma ki wa em mot go cha go ngop kini ki benta ki bo per ka jing karni wan ra kan ki kubor ko nga kam ada job ama ya ketika no drugs fit classic ong ki yang ko bodybuilding tengah le nang bang kan ka por wan ra ning message ko ong ip pun chlurai pi yo join pi jing to wa kan ka fitness
dan ni sport go per go wan ra pi ka jing toy go kro ha ka jing im yong pi go pi yo pi pelut por go yo pi ka ta ka met go chait go khia go pen yo pi ka bor go yi pi yo fight yo kini ka jing toy go bon ha ka jing im yong pi ang ba ka ding message ngai scam man ka jing khu yi pi go wal lang ba ka wa nga chama ka jing im yong nga wa nga job along gini ka jing karni go per ta long ba ko nga emma ko por yo nga pelut por ha ka fitness yo nga ha ka jing im yo nga man kasngi ta ko blai chubon la ko pi chi jang. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.